Maloi lau mali a ho e ki mo le e tonga ko tong pe fia ki tari tali le ki mo tonu ki homo unia ngongo mo le te o tonga ulua ki mo iwa ka ma fo ki televisone tonga ki he hoani. Wakai ko ki ngahi ulu i o ngongo. Fina ngalo le ai ne a fio ki whakanofa no pe le fohe ko e ki minista fo o ia ki e potu ngau e ngowe me to koni me vao tata. Hoko atu whime a ke whale alea e pongponge a honi hiria hono toroi whanongonongo mai me mahina ko sune. Pea tuku pāi whamau lahi betungia tupo, tene whai hono lei taha i hono whahoko no whatongia koe whamau i whamau anga mo i whamau anga kele o tonga. Ko e wakailewa eni ki he whai ki. Na e whinangalo le lei a ene a whio ki ng tupo wono ki whakanofa no pe le fohe koe e ki minista fo o wia ki e potu ngawe ngowe, mea toko ni mwe vao tata. A iana e whawhoka wa iai lor tonga a e whime anki koe ia o i whalea lea i hoa taho i ahoni. Ko no whetongi ene no pe le fohe a e whawhunga kakai o haapai tahawa, vili mano pangai hingano kone pekia. O kumahino mihi tohi a e ki pale mia o tonga hua kawa mi liku ki he whalea lea i hoa taho i ahoni. Na e kamata i pia no pele fohe i he lakanga koe minista ia e potu ngāwe ki he potu ngāwe ngowe me mea toko ni me wao tata i ahua hiwa ko ia siu lai o tauni. I e mea ai pale mia na ane pehe na e laumali le rei pe ano pele fohe ki heni pe na e whakakato e pe ai o wau hono whafuaka wa ia i he lakanga i hoa tā ko ia ahoniro tonga i whime aki ko ia ai whalea lea. Na e hakato ai penge pongponge o e ahonia whime a ke whalea lea o tonga talo ene malolo i e mahina kakato e taha i e hiri o na tali e patseti ke tau whapaanga fo o wanoa wowa wanoa tolu. Ko e hakato ko eni ai whime a ki ai hau e ki me mi pāngi e pongponge ahoni, ko e tālanga ia e a senita ke tūtu uni ngāwe e tā whitu, ai aka li pōtia e hongo fulu ai pule anga pe he ke ngahi lao whanganga. Alice tupo mo i whai ki. Ko e hoka atu ni whemea a ke ho e ki me mi pa i he pongpongi ni, ko e tālanga ia e asenita ke tūtoni ngawe tā whitu ai ko lipo te hongo fula ple anga pe he ke ngahi lao whakanganga. E kau i heni a hono tali he whale e tūtoni whatontonu ke lao o tū te kastomo anō wataha ke tuku hifo ke komiti kakato ke to koko atu whemea aki ki ai ai whale. Ko e tūtoni whatontonu ko ia ki he tū te kastomo anō wataha na loto ke ai toko tahaua. I he hiri koe no lau uluaki o i kai ha whaha loto ke ai pia i he hiri koe lau hono wana i poupou e whale ke whotu koe whawhonga kakai o tōn tapu ni ma to ke tā aisa ke eke ke tuku hifo ki he komiti kakato ke hoko atu ai a hono tālanga i koe hiko ni whelawa i koe me kupu wā. I he hiri koe nei hoko atu lewa ai hou eiki me mi pā ke asenita whika whā te smale hongo fulu. Aia koe tūtu uni whatontonu whika ua ia ki he tuku hau eiksia. Ane mea eik minister pot ngau tānak pa anga mai me kastomu ta tāwhu mai aki o whamala ala ki whatontonu koe ni. Ane ane pehe ai koe taha pe ene ngahiri riu whalelei ki he tūte eiksia. Ane iai ngahi koloane tamatei. Aia whakaiki ki he kupu hono wā. Koe te pire koe ia o iai ngahi koloa tūte eiksia. Nei tamatei ka osi whatontonu e kupu ke he. E hiri kono lau ulake tūtoni koe ni nei loto e tō tahaua ki ai. O i kai ha whaha loto ki ai. Pea hiri kono lau tu oua, nei toi kōlea hi whawhonga ka kai koe tōn tapu ni mā ke tuku hifo ke komiti kakato ke hoko atu a hano tālanga i ene pōpou ki ai ai whalei. Nei hoko atu whime aki ke tūtoni whatontoni whika tolu ke tuku hau eiksia, ai nei hiri lau ulaki, nei loto ke tō taha o i kai ha whaha loto. Pea i hiri koe lau hono wana i toi kole he whawhonga ka kai koe tōn tapu ni mā ke toi tuku hifo ke komiti kakato i ene whelawe i koe me kupu ua ke hoko atu ki ai a hano tālanga i pea pōpou ki ai ai whale. Ia hiri ana i hoka lewa ke tūtoni whika taha ua wanoa woa, aina mea e minister koe i pot ngā oe tānak pa anga humai me kastomu, koe tūtoni whika wha eni ki he lau fo oe tānak pa anga tuku hau. Nei ostali e whale alea, pia koe mei mei ke nofo eni ki he whale lei koe ki he whaunga tānak pa anga i whanua, pia koe konga lahia ki hono toi whale lei, pe mo whafo ou, a he ngahi whamatala koe ki whakakato mai e he ngahi businessi. E hiri koe lau uluaki nei loto ke ai tō tahataha o i kai ha whakha loto ke ai, pia e hiri koe lau hono wana, toi kole whawhunga ka kai koe tōn tapu ni mā ke tuku hifo ke komiti kakato, ke hokot ki ai ai tālanga i. Nei hokot dewa ke tūtoni whika taha tolu wanoa ua tūtoni whatontonu koe no ni mā ki he Paysa Plus wanoa wa taha,
Aina mea e minister koe kastomu, ta tafu mai aki ki he whai ki koe tōtu uni whatonu koe ni. Koe tuturi ngawe ni mea he whare ko tarifo ke pureanga ke tau kau he kau whamoni ki harea pau whai whakatau aki koe ia pia mo e Pasifiki, tata te whito ke ngahi manu ia tokon pia me New Zealand pia mo Australia ke tokon mai ki he pia koe na maho inga pito e harea pau koni vere mea ngahi tutu uni ke ni hanga o whakamahino a e wheitu o ku ngao hiai ai koloa ko iga lama ki whakaata ki he hane koe tae tute pia me hu whai no fua ki ngai whonua pia kai pepe mo u kupuko whai toka ngā pito ko hiko no whakanofo ai ngahi koloa ko ia pia ne whai e pia e talanoalahi a pito e ki heni pia mo e private sector pia me ngahi potu ngāwe pia kai pepe mo e konga he ngahi kuputānak whakalahi o ku hangi ha ngahi ko Whakabritania ko e declaration pe ko e taimi o whimau ki whawhi mai no aki pe mai whanua ka nei mahu inga pesea ke whakakato ai whakalao a hono whakahoko wen ka malawa atonga o ngāwe ake ngai munu ia whi whakatau aki ai pesea plus. Ia hiri kono lau ula ke tau tonu whatontonu ko ni na loto kia tō tahataha o i kai ha whaha loto kia i pia hiri kono lau tu oua na e kole e whawhunga ka kai ko tonga tapu ni mā ke tau tuku hifo pe mo eni ke komiti kakato. I kai ko ia pe kai ka mātai pe a tānima koe mahina ni ke a whaosi koe a kosi ni. A e mea tu koe me e kau me mipa o e whalelea kona taktaha wahinga whiri ke whahoko e a ahi whawhalelea ki e tau ngā ue koe wanoa wō wā. Koe whainga mali eni ke kau me mipa ke nau mea tonu ke kai o whanua pe whoki koe whainga mali lele ia ma ai ka kai o ngahi wahinga whiri ke nau o hake ngahi kawe inga nau maho inga ia ai ke tokanga kia e whalelea mo e pule anga. Nei toi pehe me he ofisi koe whalelea e toi hoko atu e mea aki koe whale i September o lele pe ki he tāpuni mālolo koe kirismasi i Disema. O ko maheno pe koe whoki koe ne mea aki e whale i ahoni u te wata e wahinga whiri koe hapai taha wā ki he whiri si koe aho uloa ke mahina katoa September wanoa wō wā. Ma ai ngonga le teo me televisione tonga ko Alice Tupou. Na e lava kakato i e pongpong e ahoni i e whamau angalahi o tonga ai o wau talitali ma whamau lahi petunia tupou ki ho no lakanga fo o ko whotu uia ki ai. Ko whamau lahi tupou ko e whofo whiwhinei ai historia tonga ni ke whanofo ki he lakangani neongo ne osi ai ai whamau whiwhine ki mua ko Elizabeth Langi kāna i he lakanga pe ko e whamau lahi leo leo. Loro tonga e o wau e pongpong e ahoni ni whahai e whamau lahi tupou a e neo ngoi hounga ia i e whatongia ko uia ki ai e ne a whioking tupo wono mo e whataha toko ni. Nā ne tuku pai, tene whai hono lelei taha ke whahoko lelei a whatongia ko hiri whaki ki hono umā. O ko tō mua tuku ai whakawhetai ki he otua o langi he ene ngahi alo ofa. Koe aho e ene whakahofo. Koe aho e ene tae amanekina. Koe aho e hoto whakakoloa. Ko ene tāpua ki mo ene ui o kuto o ai hoku lau marie. Kai whakafoki pe ke o ona ai langi o e aho. Rodonga ni ne mea ai tu i whamaulahi mai Kolwiten. Koe hokokoe ni a whamaulahi tupou koe whamaulahi o ku maho ingaia ki he whakararaka koe i he ngāue mo maho inga koe ka kai whewhine. Pe he whonke o ku mahino ai ai tau kei o ku mao he kakai whiwhine i he ngāwe koe e whakamau anga pe he whonke ki he society o tonga ni. Koe o wau taritari eni ma whamau lahi tupou ki hono lakanga, ai ana ani kamatangau ai pe i e ahoni koe whamau lahi o tonga whatatau ki whamatala whalala anga koe i kua mau e hongongo a le ti o mo televisoni tonga. O ku mahino pe whoki ni o si whawhakawai e he ki palemia a whamau lahi tupou. I e whai te kōsi, ai a kono whetongi ene whamau lahi tupou a laki niu, hiria ai kakato ai a rea pau ngāwe o niu i he ahotoru noa ko iao sune. Lorotanga ai o wau ni whamalo i ai e tu i whamau lahi witen, ai to o whatongia lelei ko whahau ko i laki niu. Lorotonga ai ni whahau whatongia i he tao e wha ko hili. Kei kehi programa ko e ni nei kawatu ki ai a lo tarketi, a teni seniale linda whlau mo i tui, Palestine leo o koia i he Society Laua tonga ni alisi tau moi peau, Komisiona Polisi Shane McLennan, kau whamau i he whamoanga polisi, pe he ke hoa o whamau lahi tupou mhona ngahi whamili mo ni ihi ke he pē.
O ku historia ai ahoni ke hi ke whaiwhaiange pea a taho tau kau a whanua ke whewhalau aki anga mahini. Hiri hono tāpuni lakaha ke he tau e wā mga tuunga me he mawhala whamamalahi ko ia vai las COVID i tāhiwa. O ku whokiai ai whewhalau aki ki anga mahini i he ahoni o ka mata aki ai wakapuna e nima i he wikeni. Aia ko e ua me New Zealand, ua me Australia mo waka e taha me Fisi, o i gain ke te whie mao ai tau i whakolontini, pe ko iau iloa ko e MIQ. Mai whanua tū pola mai whaikiki. Ko e whoki ko ene whewhalau an kiki hanga mahini i he ahoni hono whakaawa whakaofisiale kau a whanua, o ki ai pēr tūtu uni e pule anga ki he kamatani e whewhalau ak whawha pule anga, o hange ko ene tōtou tukuatu he ngongoni mo ngahe polo kalama ai potu ngai mo ui. Ai pau ke hu malu i kakata tangata i whanua tonga tau tahaua ki olunga, pēr iai e malu i whalau ki heni ihi i kai tangata i whanua tonga. Lolotonga iai e whainga maarie ma eni ihi te eki huhu malu i ke nau whalau mai, ka te nau totongi e whi ma kehe ke pule anga ke tau hi kolontini nau tolu aho e nima, whataha mohani ihi e positivi e nau sivi COVID i taha hiwa. Mahino whoko ia tāko ene kau a whanua ku ngā utai e kakai ke whawhokfoki ki hanga mahini e tō ngā mo ui, ai ane e hoake ai e whataha e kau whai o ngongo e whihui, whikau aki mo i tuunga ko iai e loka e whiwhanonga aki pe curfew, i he mahino tau ke i he lanu mōlipe i he lolotongani. Ne tāli ki hene pale e miao ne mea hau whakahoko a hono wakai i whakataha me komisiona polisia ka veinga ko ia, ki hono whawha o peko hono to o au pito. Mea ko tu mao he tainimi ko e fiu pe, pia mo e mask e tu ko he tainimi. Pana e whahoko lewa ke komisiona ke whai moa sio ke polisi, pe ke whi mao pe ke hoko atu, ai ke review hoko, kai kamata atu, ai tau whai open kon e pota, tau sio lewa pe toi hoko atu pe to ai ke fiu. Lolotonga ni o ku mahino koe wā e taimi ko eni e loka whawhanua e whawhanonga aki, me i he taha wāto apo ki he ni mahenghengi, o au ngai ki he potungai polisi hono mui e kau whaihia i tonga ni. O tau te whito ki he mau me whaitoko na tapu tai whakalao. Ka he kehe ke whakawa ko eni e kau a whanua i he aho ni te whawha o wai tutu uni ki he lahi e waka e whalau mai i he wike i he neau ki o kato pā. Mai o ngonga re te o me televisione tonga ko au wahe whanua tū pola. O ku kei hala i tōunga pē a hono o whaai o tōngani e ngahi puli anga muli hiri ai whatamaki whaina tūla ni tau to whangai e aho tā nima ko ia o Sanuali. E whaasinga i wike na e talitali lelea i he tāhini talawhika o lahi a tōngani i Australia, Princesi Angelica Latofi Peka, ai mea ofa mi he puli anga whaatui o Saute Alepea. Koe mea ofa koe ni koe ngai te ngai a kau i he kalas ko ia e pāmi. Koe a kau koe ni o ki iloa koe dates, koe taha eni i he akau tu whanua ko ia ngai whanua ale pea, pea koe kalasi pea e taha o e pāmi. Kua whamo o ni ai lelei lahi ai akau koe ni ki he mo ui me sino ko ia o i tangata. I ene pehe e toki whawhalau mai ki tōngani ai toko ni koe ni ke wha o ki ngai whamiri ko ia i tōngani ni nau tu whanga lahi i he wesia ko ia mi whatamaki ne hoko i he whanua. Ko e dates ne whaaki ki he tāhine Princesi Angelica Latofi Peka, o ku whiunga ia mai kilo e whaawe, ai koe taha eni i ngahi tokoni e pule anga Saute Alepea ko nau whai mai ki tōngani, hiria ai puna koe mo unga whihunga tonga hunga pai pehi ki e hake ai pea kula. O ku amanaki ke talitali e pule anga i he whaite e wikeni aho ni mau au kosi, ai a ai whatibro me tika me he pule anga hau ko iau Amerika, ai koe hiri eni hono whaha e he eki pale mia hua kawamiliku, roto ngai e whakataha me kau whaiongongo i whaosinga o i wike vai whanua tū pola mai whaikiki. Ko e aahi me ko eni ai tokoni minista ki muli au Amerika pe ko e o kui ko Deputy Secretary of State, ko e mui e ka veinga ki hono fotu i tongani hona ofisi whakaambastoa, o hange ko ia ko hono whaha whakaofisiale he tokoni Palestinio e whanua, Kamala Harris, e he whataha anga e kautake Pasifiki ne whahoko i Fisi. Ne te pehe hua kaw mei liku i whataha me kau whai o ngongo koe makamaile ai amanaki fotu uko enia e ofisi waka ambastoa o Amerika i tongani ke uhika amanaki whamanatu e tau e ni mango fulu pe koe vaiua senturi e whakotu o e wafa diplomatika o yongo whanua. Ka koe whamui mui pe e ono announce koe i forumu nei whakawhiawhia ai loto lere a Amerika ke nau tamai e whakotu o nau ofisi i tongani. Tongani pa mo Kiribati, mo Kiribati. Ai au ku whai lewa hokat lewa ai ngā ue ki ai, ke whahatara noai, pe ko hae whaunga, ko hae timeline, ko hae wheitu, mo i wala mea pe.
related pe kia pe kaunga kau pe kia o te wa ahi mai foki e aho ni ma ai tokon sige ditali of state po deputy secretary of state Amerika ki tongan aho ni ma pe ali foki atu aho no ko fa mu ia ke hoko te ta no ko ni mo faka ilonga ai ta ni manoa ko o ta wa faka politikale pe ko diplomatic ties ko atonga pa mo Amerika ai kau e hono fotu ko ni ta embassy ia foi magamai le ke faka ilonga ia ki ai ta ko ni manoa e ta wa faka diplomatica ko ni pe mo Amerika dai to i kau pe fogai pa mo e fa malo hen ke potunga to tai mi sa ka man si o he ale ai ko ni o fai patali lewa ke hiki me panga e wataha miliona he tau. Ai treaty panga, peko panga whakatarite a Amerika mo Pasifiki, ki me he wataha ke hiki o panga e ono noa miliona, i he tau e hongo fulu ka hoko mai. Ai koe koutuka ngahi mea lalahi ia maharu ku whawhiawhia, ki he kai ngata pek tongan ke Pasifiki, ono whakahoko koe ni e ngahi ngau e koe ni, peko ngahi ngau whakakalaka koe ni, e tau nuna pe koe ki mua. Lolotonga ni mahino foki ngahi o ngongo ni ma o stuku atu ki mua, ai leo i kakai e whonua whika o aki mai kawingani, ai a koe toko lahi tahane nau whahai nau whiawhia he te ufotuko ene o Office whaka Ampastoa o Amerika i Tongani, ke te whaingo fuange e kole e visa wholau ki Amerika. Kai ke he koe toko ni Minister ki Mulia Amerika e wholau mai ki whine e ki tau whitu tolu ia ko Senatoa Wendy Ruth Sherman, ke roa ki whiwhine ia he historia o Amerika ki ne hoko koe toko ni Minister ki Muli, pe Deputy Secretary of State. Tēnau i tongani he whala i te, ke nau toko whalau whoki atu, i he toko naki ko hono ono o Aokosi. Mai a ngonga re te o mo televisione tonga, ko au wahi whanua tō pōla. Ki mua pe tau maa vai, tuta wakaingi pe hen ki he ngahi ulu i o ngongo. Whina ngalo le lea ne a whio ki whakanofo a nopere whohe ko e ki Minister for o ye ki he potu ngawe ngowe, mea toko ni me wao tātā. Hoko atu whime a ki e whare alea i pongponge a honi hiri ahno tolo i whanongonongo mai mi mahina ko sune. Pea tuku pā a whakamau lahi petunia tu pō, tene whai hono le lei taha i hono whahoko koe hono whatonia koe whakamau i he whamau anga lahi mo whamau anga kerekere ko ia o tonga. Ko e ka kātai pe mo ngahi ngongo i he lea whatonga mo le te o tonga uruaki mo e waka maa whoki televisione tonga ki e hoani o ke e whaamu ne a taki katoa te pea ngahi ngongo ni kira to whāle katoa pe. Whamaro ki katau ke i whi au mai, ka mō mea.